Bonjour, un croissant s'il vous plaît. Se sploh dojela, da so tle. Zdaj tole snemam s sprednjo kamero novega Huawei P20 Pro. Sem v Parizu, danes zjutraj smo preleteli za 2 dni. En Pariz, ko sem bila ta prvič, samo enkrat sem bila, ni bil pretirano všeč. Zakaj? Zato, ker je dežval in tudi zdaj dežuje. Obleči se moram, make-up si moram popraviti, ker tole ni ničemur podoben in pol gremo žurat s Huawei-jem. Huawei me je povabil na launch njihovega global launch njihovega novega telefona Huawei P20 Pro. To so moje nogice. Zjutraj mi je takoj na letališču padel dol ne telefon, ampak kamera. Padla mi je dol kamera, se razbila. Tako da zdaj v bistvu snemam z novim telefonom. Zdaj, če bi bila čist tipična blogerka, bi vam pokazala, glede na to, da spim v Hilton hotelu, kako izgleda moja soba. Sicer meni so to strašno neprivlačni videi, kjer se punce hvalijo, kako hudo spijo. Ampak se lahko to naredimo malo sarkazmom, ne? Alright, takole izgleda moja soba, ki ni moja, ampak je od Hilton hotela. To sta dve opciji, torej prvi outfit večera in pa druga koktel oblekca. To je leči, tukaj je TV, bljask, tole mislim, da zvedno tako odgrnejo. In to je, no se niti ne znam, in to je moj razgled. V bistvu se vidi, da dežuje. Dežuje v zunaj. To je luč, neprižgana luč, siv stol z rumeno blazino in zdaj iz te sobe je mini hodniček in gremo v tako lepo, krasno kopalnico z veliko lučjo, zato da se lahko vidiš. Držim brisača, da ti ne pokažem. Ogledalo za dodaten približek, zato da se vidiš, kako delaš make-up. Evo, tako zgledam telefon, sneak peek. Ok, to je to. Gremo se obleči in malo minglat. In tole je moj outfit. Torbica in vamonos. Drugi dan po Parizu. Prišla sem na Champs-Élysées. Zelo malo se kaže sonček, ampak piha. Nekateri tečejo, so pridni, verjetno za kak maraton. Ula pa Tibor imata danes photoshoot, tako da sem v bistvu sama. In zdaj moram zabiti tle 3 ure. Sem mislila, da sem stopila na drek. Tako da gremo pogledat po štacunah. Verjetno bom na koncu pristala na eni kavici. To je pa to. Upam, da sem posnela dovolj materijala, da bo iz tega nastal en dvodneven vlogič.
kratek vlogič, v katerem sem stisnila 2 dni na hitrco. Ker v bistvu ne vem, koliko sem kaj snemala, v bistvu se sploh ne spomnim. Ampak ja, upam, da dovolj, da vam lahko pokažem utrip Pariza.